Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisambul binaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai. Ebi baka na numina minista ni buli ena bimbi ni kena muri na itukutu sabiri kotor na tamba ni buli ena bida na madhao ni buli ongo. E baka rita ka Rosie Akbar ni dingo meso na ribote membalata na kena sianga ni muritiko na itukutu ongo. Go me bakani baka matatataki so na indusi bir kotori me bakani sa sianga ni ndo na kisi ni COVID-19 etiko ena ngaunongo ebiti. E baka dita ko Akbar nirna totongi taki o irna ibaka lislesi e korni buli kerra bandindin taki ena kena buroki na lawa. E saya nrab matuti ko natamba ni kastamba kena badabadaba na benga rabi ni bisnisi ena buguni so na takadaka mutumbuto. E baka dita ko Fazrul Rahman na bunlewa na tamba ni revenue management ni ongo e sematik nga kina kena baka lelete kisombu na ibadabadaba mera somo na bisnisi. Na itubutu bongo e kadi baka na matani tu e namba kibobo ila bongo. E kao Rahman ni rato sa dingo mai so na kisi ni so na bisnisi e raporoka tiko na lawongo. Na fika se wili endo na tikina e na bukia sa Vakalelebu na kena wali e so na mbole so taba endo na matani tu. E may maro tini kuwa na songo kapaka toka e na World Statistics Day e na kena wali bola e suba. E bakarita ko kemueli na ingama na bunilawani Fiji Bureau of Statistics nindo na itabi mbimbi erando wedora e na beisinga keve. E kao na ingama ni mbimbi mendo baka binibinakataki na non radhau na linga ni bingarabi wa mbimbi kina itubutubu ni matini tu. E sabaka na matatelengana tambanongo e na kena wedori na wili leo ni bunua e na loma ni bidha na bula mayongo. Kinangito e bakarita ngendo nandong gito to manda ni Northland watu na isa Turangaibiu ni nabuke Vakalelebu na timi e nabuguni sot ni skip a cup e na mbaki mayongo o Turangaibiu e lewe na to manda na timi e na rondolo tini katolu kama lewe na tale na timi e na sot ni mbaki mayongo e kaya o Turangaibiu ni na kaukawasara na sot wakambimbi e na kena sala sikadake na timi kina bata ni kena bulei na skip a cup. May napikir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri erana na saman seseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni pwedeng binaka. Bula, I'm Miri, I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.